Noma hlangana lapho unungubani. Unapheshi. Napheshi. Uyathengisa la uthengisana. Mina yathengisa etime lo kuphathelisa. Umkhuhlane we-COVID lo uthi usuqeda abantu abaningi. Uzwani lapho hlala khona? Hayi ngathi sisibile songane iqiniso sibile hayi siyavuma sonke siyakubona abantu bayafa uzotwa lapho ufile njengakithi elayinini yakithi enjube ku-18 zotwa ufile omunye asazi njalo ukuthi liqiniso ubheke. So wena kula hlobo esiseduze sesikuchila hayi isihlobo angabi laso sesingishilo kokuzwa nje emasayidi kodwa ke nxa sikhangeleke yiye umthengisela ayisebenza mina ngikhuluma la usebenza nxa sizwa ke wena usulokho zile yini swahlatshwa yini lapho nje ngibona uthenga izinto uhlatshiwe yakukhala yona le sokuselesibili wesibili ukhalela ukuthi yanini after 28 days angikwazi sahlatshwa nini kanje sidala hayi date angisayazi kodwa date asakwazi kodwa engcene kubo 20 something August okay lapho yenza uthengisela izinkwa lezi ngozibhekayo hayi ngiyazodwa uyazivota sithengisa malini sezinkwa 10 rand okay bazithenga kodwa abantu hayi bazithenga so ibhizinisi lakho uyabamba la ubambe yonke into zonke sizama ukuthi sihlanganise njengoba kungahlanganisi ngokhangela imuvi abantwana abangaki bangu-9 ubaba ukhona 6 abami 7 abami 2 ubaba kathesi okay 7 abami 2 abakamnawami bonke bakhangelele wena bonke bakhangele mina so lapha kumele ubone ukuthi uthengisile ukuze kuyetshethwa ngikhaya ngibona ukuthi ngithengisile ukuthi badle isitshwala bathole ukugqoka bahambe esikolo ndo form 5 plus okunye okubi udinga ukuncediswa sebenxa kulokuncedisekayo so wena njalo ukhalanda ngu-9 kunje ungatshela uzulu ofuna ukuncedisa hambe ofuna ukuthinta akuthinte ngamba akutshele le namba zakho ngenza lo munye uzabona la hayi ngafuna ukuthintwa ku-0774197033 especially emntwaneni wesikolo u-form 5 ibale kuhle inamba yakho ungagijima uze bayibambe 0774197033 okay siyabonga kakhulu mama alright